So today I'm going to do a really fast tribute on some old church songs that we used to sing a long time ago. Remember that? Man, those were the days. Here we go. Remember the song that goes, remember that? All right, come on. Come on, y'all, let's sing it. Come on, let's sing it. There's another old song that my grandma used to sing. It goes, Ata mai pea. Come on. Fia fia. Ata mai pea. Fia fia. Ata mai pea. Fia fia. Ata mo Yesu pea. Fia fia. Siva siva. Siva siva mai pea. Fia fia. Siva siva. Siva mai pea e fia fia. Siva siva. Siva mai pea e fia fia. Siva mo Yesu pea fia fia. Siva siva mo Yesu pea fia fia. Siva siva. Siva mo Yesu. Come on. Siva mo Yesu. Siva mo Yesu pea fia fia. Si fa malena o sunga ia si fa malena o sunga ia te maunga mal pese matu mo fira pe na fa fo mai ia nasa amata te fo le tatu tauafiafi malo pe mai siva mai ata mai e pe fia ile tu ma na yo na pese ia e tau na tatu fo ia uma ia fo ia tanga pese le fa mai fia mai siva mo ni ana tami ia nasa tolu nei o se tema na Lulu ne matu ni Samoa ine falau niu le mat fa lau sa o ta mat ta ia masalo tau mat me foi mai na po ai le sa fa tu i tu tau le lo ia o foi sa le tau ia foi a o tau le lo ia ai stemi on fa lo to ile ia to mai ta ile mat fa ta sia tu ine I falau niu no fa o ta ma au le mateni au le ia mali no fa o wala mali pelepe ia mali leanga o semai fia lava e fatalo fatu tatu nu ma lo la se fu tatu tatu si o man via o tatu ile lo fole to tamle fia fatalo fatu tmatai o fresh o lo quai do lo mantua lo boi do fresh mari ia lo fresh ia o le nganga la o le fia mal fatai mista nganga e fa fei lo ia to ni tu la le afiafi ia la gona lava fia o le o mo fai on tatu to e fa atasi ia ai fa sili ai le fia ia o le o mawhai o le tātou whaatasi, ia ma pāanga fo'i, ma wōma mai, ai me se ma manu lea tinu o lo o nofo tāpu ai, ia ma whaatino lātou tiu te māsani, ia i le nei fo'i a so Lulu, a so lua, stop, le a so fia ne, a so wha ne o le māsina ne o se tema, ia lua afes fulmaliva i nei Samoa. Wa mai lo TAUAFIAFI. How's your TAUAFIAFI?
wa mo wa ko alfa sili la va ko de se afi e ya ila to na fa ya e ta me tanga tai le ni fa palang yo tauafiafi fa palang yo tauafiafi ya e fa la fa lo ya peita ya wa motusia tanto la pona ya wa moto to ya ai de ka fi ai ni afiafi va pena o fi lo tauafiafi ya text mai lo po le ana fa palang fa Britania o le tauafiafi o le tauafiafi ai nei fa la ni le no o tamam tele au le o va ia lang yang imanu si mer savili manai ti mua ti munga famlianga i le te wila lo whanga solo ina pe. O mea nao lo tupu i sa mo nei vai tau. Ia ma le tele a vai ngai. I pe on whanua noa e le anganga o wali asalva i aso ia ma whaalawe lawe ma tau tia matu ia onga ma fua mea le tamale o ava malusi. Pe on whai atu. O le moto tau ave ai o la malusi a Michelle vai di male whai mai drink responsibly. Lona winga a wha sa moa ina tau mafa pulea. Tau mafa malo mafa ufau o lo ia le mafa ufau tangata olo na mai le tua se tulou a whailau ia ini se tupulanga o whaafonga mai le afi o lewa a matau na inu lau whangpia po lau mea malosi le oli le wa e ma le sidi ma le alava wha mole ia se mafa ufau wha tangata olo ia te oi i te alufa i le siu so tangata e le tu e tau whailo whaalawe pe o na aluatu e tātou tala fau tala mai sa mo le po ana po ia e tu e aluatu stato update le afi nei ia au o me sa mo tu langa fo ingale wale to popole tanga tsa fasioti le stangata sei tu lo lava fa fo ngale atu o le tu la fo no sili ona ino ia ina tu ia mo lo sila fiala ia onai mo tu nga afana tu natu ia ma fa filo ia tu ile nganga fia le tu lo le fia ma lo la mo salo to tele la tu na ma tu fia mai ina whatever I may for it my tayo Mari fresh Mari ya masalo este mino tali to fresh po fe mesa ya Paulo mia ya lewa to sila mai yo so informalo ya tuma ta ya nga te le va to amata lava ona kauli no amata tau le ya ono to langa fo ya ile so informalo ina we o ya mele ta o slim maka na slam tamne ya ole turanga ni tau ni tau to Mari ai lo singa le sama ni ya lava le tai on le la le sulma ni la saula o tamna ni mo ko onu ati munga le fiafi amaka mai la po tempo val fa nga i tamne le ala lo to ulu to inga wanga fu i fa ala fienga ta ia ole sili la valo fa fonga ma tatou tala au tu o tau pe on tuna mai lo fisa o va ai tau ile afoli lima ile afiafi nei winga le tau o au sa vile fe lolo le malosi le mata o polo po sa vili mai sa sae o lo ofti ai pesa mo fa tasi ai au matimo ya afia ile atulu ini se o taimi ai pe tai so vai ngo pe au mama ole e au o ta oto i matu i sifo sa moa o lewa iai fautuanga mo ti munga mamafa ua faa malo sia nei mo sa moa atoa. O fautuanga mo ti munga mamafa ua faa malo sia nei mo sa moa atoa. Mo o polu i le po nei, matu i sifa falfaa pia nga i manono, e aua o inisi o taimi matimo e te urumanga solo ai, e fea lolo faa solo ina mamafa inisi o taimi, faa pea wila mfaititile iai, e feo lolo le wha tau tau sa vili inisi o taimi mai wha pe nā foi i vaenga o sa sae sau te sisifo e iai ale pata sa whata si umu ma le whanga ai mo pule ono e wha pe nā foi o le a wha pe ona au o inisi o taimi ma timo te onu mama solo ai e feo lolo mai wha solo ina ma mafa inisi o taimi wha pea wila ma whai titili e ono iai ma o le a feo lolo wha tau tau sa vili inisi o taimi o le tala na tau mo pone mo le aso ataiao o le ata ape solo ai timu i le taiao mai feo lolo fa solo ina mafa lona winga la o le pone ava pea o le tina na usa unge ula fa pinko mo le ako pinko mai sa fa ma wa ke fa ia ko fa ile loku e fa nga kenso i meio ti mo mo matang ale melo le pinko so le so mai la so lo winga e mo le si ai fa misa lo ko mo le o le ha onga mo le o le fasenga ia o fautuanga la mai lo pei fa pe na tfa fonga mai sa mo nei ala sa ungi lo fang pinko wa le tele la bota alonga wa mata le valu mo le afa le valu ia ona tu langa tu la fono ta una ta es fuma tasi wa mai
ba ai sau fa malu se fa malu le venga le fa malu la kwal sa vidi ave uma aso ai vai sau fa malu malu le ai te o mo le fulu lo pe pesi tanto fa mai ia e nai tanto tina ia fia la vai omi le pita si male pi lua Ya ma tō whaera wina atu le tātou taratau i ona la unanga na le tātou te Skyview Villas e pena whare te well venue. Ia, o whai le special vai ngana. o whalonga mea i o whale whai whangai o fufuanga whale inga ma whalonga mea kakola i waka ua i fo i maa i tātou Skyview Villas Oi foi le nga. ai foi le ngei ngupu Ole taunga, ole lave, ole tauino oi le tātou Skyview Villa. O no whai aku i a maina. Ole mena ole te mana o whaatino i le aso o se tasia. A mese ala oi. A mese ala oi pe so tangata la whai lang whape ponga as whanau. Ole si mea ole vea oi le whape ponga. Las whanau. le ko pa sui me lau tala i Whai loas whanau. au lau tala n whai ponga Fantasi. oi lau lufu kasi kau sanga leo Io, tau sanga le lau lufu tas o kasi no mana whai ei o. ai nga o sa ora kala le sko inga nga o le ping singi le o e ko le o le siku ko afi lo le sa ngai lo foi lo mo sa la foi wa la wa e ping to ngia o ke fa ko le singa ko afi mo lo fa mel o fungolo o fulango mo li le kau vanga le tu ai nga to wa sta vanga si le na mata ngo fie fa tai le tu ai nga tolu ia ila o to fo fe au ta wana au mai o le te e sa wanga e le tu o lo fa ia si kinga lo fa pe ka ka yo le si survival me yo o sa wanga ai le ai o mai nei le fo ia nga fusu ai pe wo se senga kina lo ofu lang moringa ofu ia lo fa pe tanga to yo le si ia ai ma nei ane nga le unga mai ole postal lo mutu ole po Ya, na sa mata i pa me na utole fe fe mai tai ino wa umal po kala me sa fa mata me tau mafa sa tau mafa i ko ia o ma ko ia sa no fo la le au va ngana au sempo se mai o me ai o pa nga me o fa mata mai pe se le ko fa li ia tangata ni mana ole singa vi ku ki re ma lo si ai ama ina pe ko fa se ma se me pe ka fa li ko fa di oi ko fa di sa ka fa li le fo ya oi le fe mai ia au kere po pole ia la vai o lisi ke me kaunga nga afai ma ave fal mai ko sia kilo ma fo ia vai le fai kaunga nga news pe wo ka le anga mo fo wo te tauna mai se microscope per day wo tau le anga mo fo ta lo fo mai al pon tau fai tau nga ta tu ta la mai sa mo ia wale longo ino le antu e ki nga vai aku le maka ole fe ka ole malosi awale me se maka ole le lo me ole malosi fo ile le fa mai fa mana tala me la fa tenga se mase ila le o mu yo e fasta o ia e maua o ia le mea le fasta se fai maka wa ve fa mai si o no po la ia le pe se po va ya si oi ia po ka wala kisanga singo ia mako wa po ma e ka wa po ma si ia fa tai wa le o to ia ama to te le ngase ngase la sai to ngia o fa la inga ia le fa matu mai tai o le finga sa vat ma le lu tia o fa aku o mai no pe ele ke mi ngale ka usanga pe amo pe ka fa le kongo no ma fa o ke po le ala se sa ka o fa aku si ska o le fa le mai se ka su elo ma fa ke wa alu e fa pe ngai ku ma wa le yo la temporary ele aga pe ia na ole sino e pa talo falta mate mai na ia salo na wa tanu tu mai tai fale ia ono tulanga fo ia mai na ia e telefono tu tu ngela inga e pa pena fo ile fiafi tu ni ai o ia wa ia tu ma lele wa makanga o mai le fa palangi le TAUAFIAFI hai fo toto oka hai ana alo fo tele atu tasi sau foi oka malo ia tilo hi tilo how are you e o tilo ia le wai lalo tilo no ngo moi umi nga moi nga makuafa ipo tilo malang palang kekel pongi hi Peter how are you ia le nata ya Peter sui lolo taefu hi sui lolo siniva purple paisley planner ia lo fa malo mai le lo pe atoa ia o ia nga
Nisi na pa anga oka, fai asko kene lo ma. Yeah. Cecilia, hi. Hello. E pe o tumatalo ana funga le mo alo mai alo mari e nango malo tu ne fiafi au le mai o lua fa ina vai pe so to tasi so ko for toto le misi pena for le sunga na ya tilo manu ya ma su lotu taefu ya matasa foi ya tafa siniva te fa so pena foi pepo paisley planner paisley planner mai hai lo pay samo tv Mr. Music ya video talave ia ma siniva Cecilia tunga mala ia ma siniva ma Cecilia la vale o tai la vai la tu ia ma futa Well, it's all Chile, or the majority. They're listening from Sydney, Australia. Peter Brown, Queensland, o Tilo Manu, pe mo Brisbane. Tilo fa sa mai po que se ai pe o Brisbane. Ia Cecilia o New Zealand. Ia o ka o mai Purple. Ia folo toto ingai pia o Amerika e fo toto no Sydney. Pia Sydney. Poi facciamo fatu Peter Brown, le misi a Peter Brown. Ngai ma fa mai Queensland. Mai mane fo tuanga e lo fioma, ia fo tuanga ne fai o le tulanga fo le amaros. Ia o fanga so le te vila, ia o nei fo le na se fo tatu te vila fa talo fatu ai le fioma ia famtainu. Ia le polisi o tatu a tanga venga na le tanga tafao ia na o nei fo lo fai ai a fai nei te mafuta mai nei sa mo te nei ia a sua tu lo nga o fai tatu a fa fianga i lumo tatu a mai fatu le ngata na tele o tau mafa ia pe na fo mai tele o iso o lo na lo fa tau ina e meo metaulima o lava ia maleano no ai o loa fa Samoa ne o fa tau ina le tatu mai fatu ia mena no le sa o ai tu le tatu tau o mari e le pesa tau fa no le tatu tau ia ono te mana o lava ia tumu lava ia FAFIAFI mai te vila ela vai atu na te mai o la pata ia tatu mo mo mafa le wa mai lapta inga ia wa ia te mi o le tau sanga fa pena le lau mai lapta inga le official va ai tau ia tau tua nale atu lu ina ia tau ngapai vaenga nei e fia ila tau ele o ai le vai le ola ele o ai le vai le ola o le temila nei o le mato ai o vai ka longe pe fa pe o ai ngai le ni tange vai ma ko i kali fa le ulo ma apa ma mea uma awai uma la fa le timu ia o na tali langi fo ila ia o se va o ke le lopo ko ini o ini no tele ia tele anu ai misia pe anu fai atu e ia a inga o lo o fa pala ila anto i le tutau e le tise mar soa vai in terms of o le afford o le totongi e tai atu ai paipa ona o le teimi le ona ua o toi ta ea le vai teimi o le o iei to o manga na ia la le project na o tau la mua i le tau mawhainga la le o le o se o ni tange vai tuale le atu whale a lili lau le ta wala fio anga i ne te uwha apea mai nisi a ie mati tiba o la tau tanga ai le ai o le vaenga o le tupu i Samoa o nisi la e la le a inga e to sfulu wono le leile household e fe inu mai la tau le vai tafe pe au o anga o le drought season po le dry season foi e fa o ngare vai tafe foi nga se tasi o fi anga wa whale a lili e tonu e vai tafe o i nae ona mai le a inga ale mafo anga e ola le maumanga le lava le tamau a inga mwhai ona mo se le ni e tai atu ai ona pe tolu se lau montu o le ala na whai e lol mato kon se tina ma mau ai loa se ia tangi vai mo a inga o mana sfutu ai vai ai nei wha mai le a inga leo i e tere o a inga nei pe e o le langi e timu ai se i o iana la umi le la o le vai tafi al tani mo latu o le mafo anga la na lo o toi mana tuai mo a inga la o leo wa i fa ngata le sua leo la le sua vai o leo la ia o le vai sili le na mama o vai tim ia experience for tu langa na wa nei fala mi sa le se vai no mai sa la lo di vai na sa we mai vai ia sa fa mo for tim sa le mai sa mo tim foi fa ka le mo pa ke me paelo ai o tu langa i tatu e ka foi na tatu ia mai le mafuta mai o la pe pa timi malanga tu foi o timi foi le timo ke foi pe pa poloka no palpala e tau foi la matala tatu e fa ka li foi tatu vai wa o lo no poloka pe ia bole foi vai na tatu le e ui lo vai no la pe moni
Ole singa vai mo ila tona le swa vai. Don't take advantage ole sa roko le vai. Because each time you find le tele an famil pale bio. Ua mato I matu tua tato tango vai vai ia le vai te tau sanga le drought season. Tato ho le vanga na o te pele vai o le ai tu. Ai fa ona le si tu fa so. Le swa vai. Yo ma fo le ta. Yo e alo lo fa nei tanga ma fa. Be thankful o na le swa vai. O le ola. Pele yes me ai le se ti se le me ia ale vai. Te tau o na ia. Ma fa nei tanga pe on o fa tala tu te le ta o le nu. Ya le o fia wai tangi vai te velange o la ko ki ka su tangi vai nei ai ngani e fia la to e fa tai le tu mo le timu ai kai la le ya Cinderella foi la le la o la ko pinku te bai ki ngala I lo le ki mo ka me le pinku o le vanga le la wa sa I le ko e le sa pinku e mo le sa pinku e mo ya fa tala fa si ni ta fa so mai ke pika mas ka pe se la mo ta tu pe se tu mai ta si mo se pe se wo si a si nivo fia la vai e pe se voi le Mavi. Le pese na fa mai ele fai so ainda. Ele fai se ainda mai ta. Ele fa mai. Niva. Ya asi mai le te well veni. Mau ele ainda ina. Se le fai fe awali ni ama. Pepo basically Maui fa mai I'm in Kentucky. O ile le mafuta mai so mai a Pepo basically Kentucky. Fa mai la si de tunga mala. America. O ko se o le o sua. O te lo mele le mana I ta Maui. O le mana I o la ai. Ma fe le mana I o la ina. Se ma fa mata la la ina fe na so mai la ina. Ya o fuina. Na mai le fale o fule le Pivas. O Pivas is owned by Maria. Se tasi le lango o tato pokalame. Ya o tu watu I fu ila I o tau au ina I susuani ai. Fa ola pisinisi sine fu fale tua. Ya o pe o sila fio Maria o le tua au tato misa mo le la fa ma vai atu. Ya I le pali tu ina atu fu po ai o se sia o tu o sfulu. Ai lasi lo va ai dua ona la I sale ufi I fa sa I tono mal mali ia mo o I le vaenga le no ta o tonga fo le na I le company va an le inta island I yaso I tau sanga ia wa ia e su ngo fia o mata tele le Pivas puti ia e lasi lo va ai ia le ofu nei e o isi fale ofu e te mau le ta I tolu se lau fa se lau ia e na o le valus fu ta la e te mau ai I le Pivas I te le maoni tau whaapea I isi whale ufu. O te le whaapea lau tau whale anga, alo ngala o whamtalanga. O ina nena mai e ro ofu. Ma na e ro ofu. Ma tua Pivas puti, ana I rila tu Facebook page, e ki kaunga Facebook e oka e ro ofu. Kepa le waa makankau ai mea uima. O ai no. Singiva. Foi mai a. Me kaunga oro kaunga bis, io fela la inga kaunga Miss World. E wo. Le tai na luia mata fresh mari ia wa mai mo te me ro fu le ngol le fu ko mai te me talo fu e mau tino ati si di wa o ko me ki alo si e mai me ai ko ngolo buku nga o suira kala o ka ko foi a o ma ko ku wafi una kasi mai mau te me talo fu e o ko me ki alo si di on fa le ngai le fu mai fo na te me no te ni la o ke no la tactic fa fi fa missing Kali apa makapaka. Kali or kapaka e. Kapaka. Kapaka fácil kapaka. Ala que le fon mango hapenga. Ia ole tulanga nei e matua e stamina I ona fa fonga mai le tatu news mo le sunga ia Julai ngale ia o sponsoring le tatu Pivas puti ia le o fuente mai tau o foi se o fo July o lo tele alo ai so string as diary te fili mai ai I mol na di mas futala. Ale mo over study over see na ave po fa palangi mele tau fiafi ma LOABAY. Fa ia I ka kale ngo vai ko fa palangi mai ia tu atu ala no mau ala tali ia ona tu ina mai lea ia ole a fai foi stala ma nei mo oi ale nga tele a fai ia ni so fa ma tuina la tu so fo le so as fa na fa lo mai ia ona ta tu des pes moi fa ma lui a tu mai ta o fresh ma o so fo o to lu se le fini so eni la tu ni so sto ala latest na se uma ko ki do ku ngala o Facebook o se ngata so le ka o loko na ko mi o fa na e peo na fila ma besar betele fa fo ma na be sila mai o le na fa lo to fa so fo o le station tama vansu fitu sanga e pena foi malisi tama e ono su lima to ono su fitu ya ma ko
ma vai wana toa lo pulo vai wana toa so pulo o toa lo pulo I tamani ile o toa lo pulo ile umi ola so fu male lo fo mele tua fo ai ni to sa metele ala ke lo nga toa lo pulo mo ko I se aga ka pe fa tu ai lua lima o so dai ele so kala ko fa se ba mai na fa pe ga ka mo fa se fico lima ya mai mo ke fico lima ni fe o ko kai ya terminate masala ta sta pis na fo I mai lola ya ma FCC le mai fo ini fo tato company na la watu lu mal tato screen ya ona e fa fongale ya mari de la you fo ina tato company business fa talo fa fo ya matali mai fo facility na o facility o ya fa palangi o TAUAFIAFI man LOABAY ya ofere ngalo ya messe mai ya lo waso fo ya po sesi fo na sila fia ya po sa anniversary pe an fai atu not only birthdays or anniversaries pe la wa atu ole fia tau sanga talu o na fai lau I do pe I do fa a mai pe I ta ua tau sanga uma talu o na lua mafuta malau pani popo fia ke lau ya ana funga mai ana funga ngai o le ya sunga fo yava le te le ana funga tai lava sini va tavele so mai ua kula le ao le sao o fefe ya ai ma tu ale pese na sini va fa mo le ta mai ele faia so ainda Sio Collins sa olo kan pa ma ngavala no fa mai so I fo manuia la sunga mistangango fa pe le tau sala LOABAY Miss Fresh hi Sio ma futa ba o ye siaro o temilande o lo la afale fitu valu ivas fulus utas ko uma ta fa se o tangata lo Sio ka ko uma lan ta fa se me le kalang fa mai ya Ora ta na pese le ya mo la tu mo la ma futa mai ya sini va te fa su ana fonga Sio Collins si dia tinga mala e pena fo ia le fa solo kwa tulanga lua fa ta fa pena fo I ma pepo paisley planner ia ma watu e lunga ia fa pena fo I ma sui lolo taefu ia o tasi sa fo I Peter Brown ia fa pena fo I ma fo toto ia ma fototo ia pena fo I ana ia na la tona la tato el pese la flanga tele la to lo atu na lo ma futu me na fa kala me happy birthday to our son Zachary Ryan Yakalai se uma watu family angale atali Zachary Ryan Yakalai ia o se ale fa singo ia ngafa ia ma male ainga te uma tuina tu ia o les furvalo tau sanga na o sau tatu famianga na ala tatu ho si le pese ya to le pese na la ta mai ia mo sini vete vele su masalo le pese na li feiso ainga o ia pela fu mo oi fo stanga televi fi pese ia mama to ia mo tapo sasa vidi fia I pese fa pe ma tu tatu news o ni ngala to o sa ni te mete o ma ia tatu news ko kai o ni ese o na tatu news la le to lunga tu tatu po kalami ia pena fo I mal tatu tale talo sa mai ia o se fa fa tatu musika na la ta ina tu ia ai alu koko ia pena so coffee o lesi na wo se fo ia mangi o fingal benga ono sai halu si o fingal benga e mafai na to e kango ko play ia ai ma futa mai ia ile fa mai o ma ia fa palangi le nga o vai ku ia Sunset with LOABAY that was from Sio Collins malo Sio Sunset with LOABAY yeah natad manaya e tawo lo loto e manaya but ele ku ua ila tali ya la tato wa tato musika tali umai ia o fa talo fa ila ia ina ia tato company business ia analese no la tato tele tala no fa apia don't go away yeah stay still free
maua Samoa a ole nei ua patalalo a ofea ele au tulatoa Itama sese a ela iloa ile tau mafaina ole maua Samoa a ole nei ua patalalo a ofea ele au tulatoa Presenting the 26th Annual Two-Wheeler Festival 2016 from Sunday 4th to Friday 9th September on the theme Beautiful Samoa. Samoa's iconic festival will excite and entertain with its carnival atmosphere and events including choral exhibition, Siva Samoa competition, lunchtime shows and musica extravaganza. Single-use plastic water bottles are a big waste problem in Samoa and for our planet. Do not throw away water bottles after drinking. Take it with you. Keep beautiful Samoa clean and plastic-free. Bring a water bottle when you come to watch the Samoa 2019 Pacific Games. Fresh clean water is free for all at all venues. Keep beautiful Samoa clean and plastic-free. Single-use plastic. Ia, o le anganga fifia e te whataro whatuai. Ia, e nei e tātou pāanga. Ma uoma mai, ma le atunu anto, le ma ua mai a tātou whasalanga nei. O le TAUAFIAFI nei ma LOABAY, a le ua maua tātou so tainga. Ma le tuangane ia i ula inga leo le sui ar tātou wala leo ma le alata.
Ia awa tātou tālai tālonga tālofa lawa i ulai o amani afiafi. So walofa tālofa maui, ia walofa iaso tātou tālofa iai. Taitonu o manuia o tō whine i rea manelei mana lofa o le li. Ia, whatalofa tui whamalo atu i le whianga ia whiawai lili, i le rosase e lua, ia i le nei whianga angana kiafi, ma lo lama whakaponga, ma lo whai tauatai, ia i tūtia ma whaipa o le nei whai laso. Ia, ina i whainama tu e lalo, ia na nganga ni whatalofa atu, ia me tui whamalo atu i tātou paanga, whakonga, ia mesho tātou wema mai, ia e le ngata o Samoa nei e so se tafara nei kelepe, Taitele le prepare to tu ale no pe ko pontex ia bala leo ia mala te ia mai mo pa kola yai ia se mai pa kola o se pa ko no ho de ta to chala salonga ia mo le na to tomo le de pa yaso ona so ma fi le da pa la mi le mai se taso ni tola ona fi ai to tomo le wala pis le tu na ya se ko pe kefu no malo no vi fa mai le la kapi pa malo ko le international rugby. Ia bae ai ta musama nei pu langi le tari malo ai apani. Malana talonga fai i to tonu le fanua o Italia. Le la fena ia le Wallabies malmanu Samoa i le Banwood Stadium i Perth i la fiafera stonai fitu au kuso i mua afe se pulu maneiva. O kere mua toru skurtori te usama mutua se fua ma o ia le ua i propa le Wallabies le ia usia se lancha longa pa malo wata alo ai mo au se talia. Masalong Malaysia Football Confederation Women's Under-19 Championship ile tupata maisai iranga le kupe ya ta aloso le moma mwa watu le inga na ta alama matato lalo i ban watu so le moma I IFI le ai le prefi le so ile la pela ya America Samoa malaga timu ilana ta alama lo mwa ila lo tawa ile kupe ile so ita milo sanga ta ua wa fatui na idem se ofisa to de sura mo na na ko ina tu fa fa tua le KPL consultancy ase tasio ala telefoni la tu le to mai kai ya KPL la pelu e tu sa mal fa ko sanga o na lua i KPL le ana au Samoa wala wala tina ina wala kapiliki ile tunu e mai se so I ole una ia mo fa ba sia le tu pa to mai kai I ta inga ma pu le male le ko leadership. O apenu o siria malua se puta o tua I no talonga I tono la timu. Ile nate na kapiliki ia ukawa malo a mission la kapiyuni. Sa pili fo ioria ile au tekna. Ile ta malo se tasu pili au no Samoa ile Pacific Games ile ta tali malo ile timu. Samoa akan wala mensunga ya KPL mensiding ia no se ta manidonga. Ole fo tulang ta no ia ta yo fai ai. Ai na fai noa o lona no tsainga yo foi na tu no mai sa tu tolo ai pa ko ni sale wala o na o foi na tu pa fa tua awara ti na ino to mai ba na ba o tu pa li mu mai sai o le tenda ile tu tau pu lenga no tsainga le leadership pa pe ai fo I male tu tau ta alanga e ke bia consultancy o le ia ile ro fi I pa to ia ma o te tala mo so se tasi e mana o mira le foi au nanga la hua. Mai te wina, o ro whanga solo I nei la afi anga le tungo le solo, ia tau sa ki kiti whara le mua te wina, o le te sanga mua afe se kuru maneiva, ma la wha mai eina I la so ka waino vai o so nei. O ro whaya whaya tau sanga vai lima wila volleyball, I le parta alo le university au, o sa moi I le papa I ngara ngala, I le nei vai aso a wala war wha tuino te wina le nei tau sanga. Ma whaila ia o tātou tala I tālonga I hantura ia Agnes ai ono, o ia le te super kalapu Samoa Volleyball Incorporated na ia taua o lo so longa le ta ia ai o ta sanga de te sanga ma fa to apa mai arba lima te wila volleyball tournament ila so pa ile ma pai ile la te tu sanga pa I longa ai te taua o le piasen ale aso sinei ile ia se tau vanga ile tu pa sai se danga na ile tu pa ile mana dai mo queens o pa Ka umu na tātou tala tālenga, ia ua whaia tu whātasia, ma ua lawa lai whātonga nai, o no la manele mai, manelanga manesi, ana pale ofua manele ia ngā lofa le Fibas Boutique, I sa le ufi mato ngā fukua, so mo sa whātonga, I le aso pa waino e mua, ai mor teminei, mani tele la singa tēne dei whaia fiafi, whātou whāwha sa fua ia.
Ia, whakatau tere lava, ia te oi tuangane iu lai mo tala mai e o tā longa, le whawhawhonga i nei tātou pānga, ia manu ia tele ato e lam sa ingo nea fiafi, ia maleanga i atu lea fiafi ana nei. Tātou toi whaila i le Australia, whaasoi fuea. Kei kua. Ia ole nā ua whawhonga lo tātou atunu u, ia i tala i tā longa. Pea o na māsani ai, o lo tu ina atu pea i aso ngafua, aso Lulu, ma aso wharaile o vai aso taitasi a wā lava ia lau whaafonga anga. Ia pēr whai atu o nisi o tātou e fia i tāla i tālonga, o nisi o tātou ia e fia i tāla fau. Ia o nisi whai o tātou ia e fia na o issues lava i tu ina atu. Ia whaftai tele ai tuangane ia iulai ai whansi siri whaftai le whale tuai a Maria ia ma le whale o fuanga le lei o le Pivas Boutique mo le lango ina pēr o tātou tāla i tālonga. Malo, ia na le sama fonga mai, maso o fia tala i tālonga le sunga i ulai, ia, mole atu whaftai sunga i ulai, ia, malo la wale tāpena la sunga i ulai, ia, masau la tātou toi whirai so vraile, ia, nisi fua tātou pongo tātou tala i tālonga. Ia, lo malo, si la wale tō ulo ti munga le temine. Aioi, o le mātau atu nā, ia e whaifo ia e popo e fui, ia ina i mea ane, ia wālu alu fo tātou, pasalaunga nei o na motusiala ia lea wa e whapena lava e mana tua, i le motusiala tātou Simple Radio app, nā o lo o tautua pe mo o e luasu whai tū la fitua so le vai aso, ia iso o sitaiwi. Ai a whai e alu, ai motu tātou pasalaunga, ia o na tanga i fola ia pe whaafonga i fo, ia le tātou Simple Radio app. A le nei ai tula le afiafi e le mwhai o na tuua le anganga whaaftai, i nai e tātou pisilisi mkapani wa ana lese noa le alolofu mai, i le mawhai o na tātou fsanga i pea i tae au mafiafi o staitasi. Whata lofa whaaftoa le Ako Group, ma lo le soifua, le ripule i a masoe, pulenga mlau whingalwenga, le sunga i a wawasa, i a o loo, whaapea o na langu malosi e tātou tala mai Samoa, manuia langa ia toi fuafuanga lea fiafi. Fexco Samoa Limited, ia mulipola ana rosa, ma le pulenga ma la whengalwenga, ma lola watawa tau tua ina le atinu. Wailek Samoa, ia Nathan Wilson, ia le fionga ia tanga loa fatua ia Carol, ia le lato o unanga foi, ia ele whangalo ina i le aso ma le aso, whaatalo whaatu, ia manuia lava nitu la lea fiafi. MS Rentals, le fionga ia alo vao, ia o le pulenga ma la whengalwenga, ia ma lo lava le tauata i tau tua ina le atunu ia i au nanga i tele lo whianga iai whale ainga o te awale tongi ia ma whale insidia ma le tātou car wash e le whaangaloina ia manuia lava nea fiafi mo tonga le fionga e le ale tanga mosu whali ia le pulenga ma lau whenga ma lo lava ia le ngā lulu ia e ala fo ila o tau pisinisi ia o whale tari ma lo o whale mea whale ia ma le whale inga Shan's Kitchen e le whaangaloina. Kia whela tuano ila o Lucia, ta lofa Lucia o amanea fiafi, mone ngalo ia avea ia o malo, mātango fia tau mawhtanga, so saime le aso, whatoa ta punia ila fiafi, asi ia i mamana tua le lana whainga paanga ma le Fexco, whatoa wha mai ai a te sema le whai unga tau sanga nei, ia tāpasa o voucher, pea i tau sami, ma i tau mawha ina, le kia whela tuano, ia ma ave tala mai e sau tupe mai whafu i se rate sili o na lelei, mai le tātou a Fexco Samoa Limited. Skyview Villas, the well venue, ia le nofoanga, ia e tele i na mawhanai mawhutanga, ma mautu, ma mauwa ai masi mai nisi o mawhutanga, pea rwhai atu, e ngalo mauti ngā pea ia fio, ia, pea o na sau no, whai lawa anga ia mo ngai mai fua ia ki au, au le tiritila lawa tangata ia te ia, poleana na whauhinga ina, ia a ole o sa afia finga lava ia i vaenga i pei o na iai le tautua fo e tau eo venue ma ai lava pe ngai anu lau whaahongo ia o lunga lava ina le tali mo oi Sep, Samoa Station and Book, simply the best ia la fionga ia tō whilau e le tō tau whaahilo tautua le Sep o le o sawa lia le sifuru tau sanga i tono Samoa so soinga o loa mo oi malo wainga e mise lava nai whanau onga asi ane so sona la o na fo ina i au kilani ia whaapea matutuila le ngata i nei o polu masawai. Pivas Boutique, e le tau whailo pe on whai atu ia o le tātou langolango au tūle o tāle tālonga i le aso mo le aso toi whatalofa toi whatoe a Maria
Sei loa na o pisi al tātou whale ofu, ia awa, ia wha moe moe wha ingoa vai aso, ma le wha mawainga, ia a se alu fo I wha asino e Maria, le tau salo Samoa ia Sonia Piva. Tātou pulenga o tangata wha mai whawholo o pisi lawa si vai ngale luma o malai whatu, o lo whaafiafia tele o wha ili o au siva, ia o pespesenga fo'i, ia e wha manatu I pea, ia Samoa la lelei e pea o tātou theme o nei tau sanga, Beautiful Samoa, ai tau alunga loa I le saidinga o se tau sala sidi o na au lelei, mo le lua afe sfulu iwa, lua afe lua sfulu, ia o le awhatonu wina I le Gym 1, ia I le astona I nei aso fitu o se tema. Ia, ma le tātou EPC a le whaangaloina, ia maamisi anga tau el tise lato ngaluenga o lafo ia pisi o mla fatu, le tau tu whaatasia o laina, ia walawa la waunanga, ia o atu, ia inai au whale inga emisi o tātou stores o handicraft, po mea tau rima o loo whaisi na tele, ia ma whale ofu o loo iai mai nā, ia le tātou mla fatu. Ia, hele ngatai lea, vai lima, pea o ni tautal noa tu le amtanga, o le moto tau ave vai lima, drink responsibly, po le tau mafa pu lea. Tau mafa ma le tō whā, o lo ia te oe, e whetā lai, ia aua lava ni tu tupu mai ni whaalave lave. Ma e mana o I fua whā o lima fua I lo uso a tangata. E leo oe o hok. Leai lava se tu wha amonga nei o langa, ia e whai a ngasi. E o taimila nei, o lau o le whalpui pui, a lau toi mawhau I fo. Ana I loa lava, o le kele I o anga I loa. Anga I loa lava e kuulo malo vali. Anga I loa lava e kuulo ulo mimika. Anga I loa lava e kuulo fia kama mafa. Vaenga o mana oso mali mawhau. O lea o ngā uama sa alipu vai. Pei ua mafua ntoi taea o le tātou vai lima se tasi leo tātou lango. Ia whatalo whatua ina ia tātou company pisilisi, ia manuia lava, ia fuafuanga nea fiafi. Malo, ia no whafonga mai te mai tau fresh mara, o kei kanga, o kei ui ana te na ele ia fo I tātou show perua, so e te sau lawa na ele nei lava lau membro. Oi, ele I vale matua o wau. Ele I vale matua o wau pe o maina. E ai te mea ngaloa ia te ia o tele o mea. Para e te whatalo whatua ila I tātou mtaka benga le malo, vai foi nei leo ni aso, malo la wala ngā lue tau, ia ngata foi lea, ia o le EPC, ia awa foi le tātou e tise, ia apena foi ma le official vai, ia ma le vanga leo le autini mou, ia mso sa unanga lava whale mai, fo mai, ia nes, me la tau umana whamanga I whale mai, mso sa unanga lava le tātou malo, mata video tātou company, ia o auna te au fai awala kausia ia e vave no o mai tātou fai ngakau no ka kilo aku le asa le la ia ele fai ngofie wha malo lava e mise lava ia o le company le atu leo o nafa ia ma le tātou face te le lava le anga ia tumlai wa lele manuia lava ia fuanga lo fenga ia pe an fai atu le au kabuka le au palama le au fai le tise o le lava le au fai maumanga o le au fai faiva ula o tau tua le una e lava te mau ainga le atu pe ia la o le te wila lava la ia e ta imua I pe ale tātou tu risi ona o le se tasi leo poutu ma losi o tātou te mau ainga o tangata I o mai masasa mai se lini tono sa ia ona so o ile ma nei tangata o lo au mau ia tu mau malafo mai se lini mo fa lavi remittances ta uala o to sao na ia tātou ainga I sa mo I a wo foi le va ia fai masa puku venga le la fonga mai se lingi vai le ngata manuia I lo wa inga ile manuia I tu e va pe la fo me no lo ai la fo me foi o fe Ioi la fo mai o fe na foi o ta fe la fo mai peka peki me ka o ni siki ka e ale se mai ia na foi tele o telefone to me tongi na tu no power me pe na ia fa you na voi ese me boa facili io na lo fo me foi le ia ele va pe o la fo mai o se me lo fo mai no tom fa atina ai tanto tu no me sala tu na vole ni ai ni la fo mai do ia ma me causa ese me fa algo rico fa vole ni ai ngo to ni ia la fo mai do ia ma wala tu e pa ma to chalo ai nga mai mari bo no bo le che ni la to ai ni
o I fafo moko mai fafo a fa yo ai ngala na lo tano ato yo vai e ale upo finga le o Samoa ia do su e fa malama vesa su e lo fa malama su e me ia mo ila ole tatu fa na ia amna tu a fa na tele ise me ia lo ne so ia ne fia fia na lo fa fia ngai lu mo tatu a mai fatu ia tatu te wila ia na lo ia mai tu tatu mi Samoa le sto na ia mai si lava ia fa fia ngai ta longa ia mai tatu concert muli ana tau lunga te wila on Friday polas Friday awane ngalo pe fai o late fa fonga mai yo ai nga fai asin to tele la to mai fa fulena pa ia mlai fatu yo ka ko la walo le au sele yo le fai fule nga so fa mai ona tele sai sui na mlai fatu le fiafi nei ai wa vela pa umu te mi nei fa malo la wala kuka Nela ko peta po kalame ona tato momoli ele o mari ia woso mai ina so pa mo yo sawa o ia ngai ka vila ka dia na kamafka na talo fatu vai mele ile o te tofi fale tu ai me maro tu ya tu uma fa tai fo imo tato talfo tala talonga ile suma you like me fa longo mai la mai Brisbane Australia tai la ya mari ile la to fa emo folo yo fa mole lava au le I fa e mo ato tato a headlines po tato tala mai Samoa nisi o vai ngale au pa ai ni te awa ngalo tato asu fa na ule ona veri malape fa mani tele atu le asfa na o Zachary Ryan Yakalai sulvana to sanga ia famnianga ia mai o ai ngai Papua o Samoa my brother Francis mom and dad and Nana Joanna maulolo vai tele uta ia o fa fonga tusi ona tu ia po longa nana I nei vai tele uta ia Joana Maulolo ia fa moni tele atu les fulu valu tau sanga Zachary ia fa moni ana tu ai lo olanga talavau tupu ai ia avea o se tasi ia o ana me finga venga le lumanai alo fa ngana mai le LOABAY ia mai lanto malawa lo fa mana tuina o lanto waso soifua le aso fa se tema ia fa mani tele le atua ia te o uma ia fa fu lo o to soifua wa lava le tau tuaina ia o ainga nuu ai me se o kanisia e fa talo fa sunga mai le unsai de mai na ka skeke malo lava fa malo atu le lua va se lua manuia to taimi o to tua lo fa tu mo tamnei e la tatu ya mari ia na te fa e mo atu tatu fa mo headline tatu news po tatu telefon ya mari se fa e mo informe ya awala lava ni e se la to ai ma futa mai I se yo o lava taimi to lunga tatu bakalam ia o disine vai ngole fa pe ona o pa ia tatu telefon ia po tala mai Samoa ia o le tatou tala mua pe o na vatu ia inisio tatou tala o vai so mo vai ia le fuafuanga le malo le wa yesu la fono wa lava maliwi a wina mai so se atu nu lava e mai tono Samoa nei ia o le ua mafai o ni sauno ai le afionga I le faatonu o le mtanga lwenga so ifo maloloina ia le usa Dr. Take Naseri e faadiano na nga fia wa male a venga le mtanga lwenga wa pese io la tu lava le na moina ia le mamafa o la fonga fo'i ai mese o le sa'i mai o tele o ainga pe a whapea lau te susu e ina le tele o kilia po clearance tau so I forma lolo ina e o mai ina e au mai ai ia tino mani liu se itulo ia o wepe le mamai tunu le atunu ia o le a whapea o na awina tu pea ia nisi o vai onga o mafua ina whaine le tu la fono ai mese lava o le Spanish flu lea po le tatou fulu lea lele to I pose lilu e mawhai ona pipisi ai ia I le stonga fiti lena mali liu wai le whaita wafi mafi o tangata Samoa tasiva tasionu e le ila se toi mana o mai ia na pupua ngā e pe una iai nā tausanga te tau ai la a whapea ona iai se sio a inga wa maliu a naifi a mai wha a mole tā pā se vai ingo tu la fono lea te malamala mai o le sia tātou he line pe ona vatu e tatou tala le pol whalavelave mātu ia onga le ana tu lai mai samala e ulu le po le asto na I se mwai atu nei le ana maliu ai se te mai tore su valu tau sanga ia le ua a mai ai se fautuanga le komisino leo ia fo ia vai lili I ken kaio e aveanga I le tatou komiti e pulea ava malosi wha mole se I toi tanga I nisi a wala e tau wha foi ai wha fita au ni wha pea
ia ai me se o le tali atu o le fionga tai fono po le minister la fonga ia ti ala vea ti oni si Johannes ia ilana fo ipito la au o le tai fono fa fonga mai ai ia i le temi tatu tala me sa mo e ngate lea ia o le vai ngai pe ona ai ia se sinangalo foi pe on tu ina mai le komisina ia po le ofisa sili fo i o le tanga ringa la fonga i le tūlanga I mata upu o whai whaafeanga inga. Le pei o na whaaleo ngā ina morianga, ia au le na saunoa, ia e le whaapea wa tu ua i le tu ina tu pea morianga. Ia ona o nisi o vaenga wa ela I le tu la fono fōlia, tau la fōng. Whaafonga lai ai, ia I le au lidinga I le taimi o tātou tala mai sa moe pe on lang malosi I ai, le ako group. Malo of tai nala a te pataro fa tula wes vaenga of ma futu mai Armstrong Sini fa tai mo le life e fia fa lo ngatu po kalame ya so uma malo ka ku akmu o le fa palangi o le evening cast with LOABAY ya na fa palangi no mai manguia lo suma ya o le fa palangi na sunga ya Armstrong Sini pena foi le nati wale fa malo mo po kalame ma tongo fie Ro fatu ia matam, kama futu mai tam. Hi Tom. Malo set seki mai le LOABAY. Ava Tom. Mai le malo set. E lang fa palangi na. Seki mai le LOABAY, malo le sa if fa lo ngatu ia moana ke pifa mon mole. E manga fa kalai le fa my thanks Sis Marietta and Parangango for the birthday greetings. Love and God bless both of you. Yeah, thank you. Rela ka ku pese. Ole asfana, fa mo lia taya so fo ila tu malava. Ala ngata fo ile ia o le alo te mai nga fa ya kalai ia a fo I mai loa e fo mana fa fa no tato news mai sa mo le la fo ina tu te mai o marieta ila lio Taua lo malama lele ia inga matulanga manaumia mo le fao ina atu le elitise I lo maota po le bisinisi. Ora tus, koi kia umar Oma, koi ala le kisi. Oi na wano kon. Wai ala fai modi fai le seng. I fa pepe kai wai so sisi nga mea. Ai, ma fai modi fai long le seng I fa kanga la kula fong le kisi. Ka sa inga pe vik ka wen ka kisi. Okay. O me fai pepe. No payment, no power, brother. Mo nisi whamtalanga wala au mai leono 55 o 5 o leono 55 whawhitu. E taua lo malama lele ia inga matulanga manaumia mo le whao ina atu le elitise I lo maota po le bisinisi. Ora tus, koi kia umar Oma, koi ala le Water bottles are a big waste problem in Samoa and for our planet. Do not throw away water bottles after drinking. Take it with you. Keep beautiful Samoa clean and plastic free. Bring a water bottle when you come to watch the Samoa 2019 Pacific Games. Fresh clean water is free for all at all venues. Keep beautiful Samoa clean and plastic free. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want, just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra. Let's Marvin Gaye and get it on. No fuanga tuai o le Yasaki se au nanga fa bitoa seli ona le leimo lo sa le ona o le se lau valu se furu fata la siaki ai ta vale la iti o events mai lax e mafai na mato sui ina le fa mama swau a to le afi siaki uma ta ofio luma matua fa pe lola ma pa o lau ta vale siaki uma foi to tonga ma vaenga a to I lalo lo sa ona mato fa I lo atu le vaenga lo mana o mie lo sa mo lo no fosilafia e ai foi la mato au nanga fa bitoa mo pamu kiso pamu penicini ma injectors a fio mai nei loa pe vala au mai leono o tasi iwa whahono po le fitu tasi fitu wano wha. Le ako moto mechanic e vaitele.
Te au le anga fia e toi whaafeiloa i atua i le paia ia ma le mamalu o le tātou au whaafonga ia i wompa anga LOABAY usi mai al whaafonga o se o tonga nei o tātou tala mai Samoa e pei o nang lango malosi i ai le company anga lelei a le Ako Group. E tongu atu e tātou tala wai ai nei se whaamama a venga mo le matanga lwenga se fo malolo ina ona o le sula fono fau e pe ona whaalu atu e tātou tala fau le vasa o mawai. Lea ua whaia e le malo mo maliu au mai atu lu mamau i Samoa nei. O le nei tula fono le amato i mauti noi te tau ona whaia o makilia o le saonga le muuma le soifo malolo ina lele. O tino maliu o so o sangata e au mai i Samoa nei. Ma o le amatua i le toi talia ama se maliu e toi au mai e au no ma se kilia tau soifo malolo ina. Ma i le atunu o lo maliu ai sea tangata. I le nei la tula fono fo ua whaali ai se wha mama venga sili. Mo le matanga luenga o soifo malolo ina. E pei ona sau no i ai le whaatonu sili o soifo malolo ina i le autu stala ma le au whaasala lau. Ina ua fisilingia o ia i le amata upu. E whaisi onga o a fianga tau soifo malolo ina. Te a le leo na nga whatau lima ina tino maliliu o tangata e au mai atu o mamau. Ai me se lava o wha ma i onga e ono pepesi ai. O se whātai inga le leina sau no i ai le awhionga ai a le ausa Dr. Taki Naseri. Na ia sau no ai. O se tino maliu na au ina mai le territorio a mix Samoa e teo i manano. Mai le i ai se ki lia wha ale soifua malolo ina na au mai. Ma o le tū na whawhetai ai. O le aso toa na ia tātou. A le aso whareina lea tutuila. Le ana to e wawe whaapso o tai ai lava.
mo whaamaunga mole nei tino maliu. Ina ia mautinoa, lo o malu pui al tino maliu, male aso na maliu wai. O whaamaunga ia, e te tau o na au mai e a inga o se tangata o maliu pe a whai e au mai Samoa nei. Ia mautinoa o ia se kili al soi fo malolo ina, o le mafu angal maliu, ai mai se o le aso na maliu wai. Ia mautinoa o lo ua mai o na ngafa tau li mai na lelei se atino maliu, i le atunu una maliu mai ai. O le fiafia le matanga luenga ona o le ua maamane la tonga luenga. E pe ona te tū whaatasi ai, e whaamaro siale nei tū la whono fau. I pui ngā tau soi fō malolo ina. Le o mawhai o nā wai ia ai ma le matanga luenga o le pale mia ma le kapeneta. O le matanga luenga o le vai fafo. O le matanga luenga o whaatoanga. Ai mai se ai. O le matanga luenga o la fonga i le vai ngō tiute. O se whānau lawe ua mao ai le soi fua o se tamai tōs funvalu tau sanga me le afio anga sa malai ulu i sa vai. I le whai unga le vai aso. Na mawhai ona ave aise talo sanga le komisina o leo ia fui ava i lili i ken kaio. I le komiti e pulea ava malosi po le lika board. Ina ia tautua na e toi tanga i le malosi whaatulanga ino le ava malosi. A wao le ava malosi lava lea na mafua ina whai i tupulanga i toa wha. Lea o mo lia i hia ngai o inga o loo tu o iai e pe ona maliwa isi nei tama. Na sao ngā komisina o saulawa i lunga mta apu tau whasioti ngā tangata se i tulou e mafua mai lava le ava malosi. Ma ua te tau le komite pule ava malosi. Ona tanga i se fofola whaafitau li manuele i o atu sulanga. E le mawhai, ona toi whaafoifoina. Pei tai o leo sau noa le tai whano o komite pule ava malosi. Ma o ia foi leo le minister la fonga i ati ala vea tioni si o hunt. E le mawhai ona lato whaafoina le sulanga. Ai paule fofole ave pea whautua ngai nā tinu. Ina ia tautua na. E tau mawha pule ale ava malosi. Na ia o mai as whātaitai ngai pe o le si ina o le la fonga mo le ava malosi peitai. I leo mawhai ona whaafoifoina ai le mta upo lea lava e tutupu. Whaalave lave onga e mafua mai lava. Ona o le pulea le o le ava malosi. E pe ona sila fia leo whaafongole nei whaalave lave na tu ina mai e leo whaamutala ngai whaapea. Na tūlai mai le pole aso na i mawai atu nei. Le ana tongi ai e se tasi o ali nei e toa whaa o modia. Le taa vale e stamale nei. E tolu sfulvalu tausanga le matua lea o maliu. Na oso i whafosi nei tama peitai o ina ne ana maliu ai ina o tau whaitau ai e tau lelea nei i le vale. Ta i lua sfulu tolu sfulu tausanga le mātutua mai sa male uru ni maa. Ma maliu ai lava ona o le onga o manuanga na afi ai. O le vai asa fo e tutu lala i ai la tau manei e toa wha i luma le whamasina o maulunga. E tali morianga le whasi o tangata wha moimoina. Tala muri al fa inga vai aso le ana su ina mai se pepa fam talanga me mtanga luenga la fonga e winga le mta opu la fonga fa afia inga. O se tasi e kale si e sa mo po le kale si e fa kasa. Le pe un te ena tongi na wala to la fonga mai alo fo lo la to mo mai naitanga talotu. E pe al fa le ngai nai modi anga sa iluana modi ai fa fe au to dus fulo lo toile kale sia. Le fa to taia la to mta opu iluma fam sino fa itu malo. Pei tai wa mai ene ne pe pa fam tanga fa pe o lea lava fa wa modianga mo fa fe nga nei pei tai o ma fon toi fa ui tua modianga nei tai lua o na lo tanga i le malo ma le official lawyer sili initial swinga mo tu la fono le nei a o nei tai fonga ina le mta pu fa fe nga nei o lo toe fa dia e ma ta feo avalisa viali fa tu ali e fa pe o lea lava lo nga lu le malo ya wala fai ona maua Mama wa ale tu ina atu nisi o molianga pe mai ona ilo nisi o vaenga. O lo fa pe ona la pe tu la fono fole nei. E pe ona sa no mani no ile afionga le li fa msino ya le ota Raymond Schuster. Ile fa foma ina le mata o pu fa fe nga to sulu iwa mo le kalesia. Ile o lava mau ma mo tu ma le mtanga lwenga o la fonga. E te sa wai ona fa ya molianga mo fa fe nga le tongi ina wala to la fonga. Mai ya lo fo lo au mai ai tanga talotu. Le masina fo le to e fonga ina ile mta upu pe mai on to ilo le official lawyer sili le nei mta upu mai la to le ole anga fa sa uli mai ina le nei mta upu ai le olo ia le mtanga luenga o la fonga pe ona mata ina mai ai o le sunga ya elexua le olo tu la e fina wina le nei mta upu mo fa afia ngai nga le kalesia e fakasa
Ia le whawhonga le tātou atinu o pāanga ma woma mai a LOABAY nei tūlao le afiafi o se whaapoponga na o tātou tala mai Samoa. Ia o alawa lau whaafonga i nisi o vaenga o whaapea o na tutupu tonu se tātou atinu. Ia ma vaenga o lo whaapea o na whaawawina pea le ngāta o mtaupu tau whaamsinonga ia o mtaupu tonu lama o le whainga malo. Ia ai mai se ia o soli ngā tūla whono le o vaia ma le whaanono tele. Wa sa sao faafi le ami o le anga se itula wai mai se lava ia o le soli ngā tula fono ne fasio tangata o pei lava o le mea fua ia e tupulanga ia au le tausanga lava lea sefulu lima sefulu ono sefulu fitu anga i atu lunga le tolu sefulu le o lo faatino ina pei au na watu e tātou tala ia le tālo sanga fo i le komisina toi fatalo fatu mistangango ne tula le afiafi ma lo tawatai ia o tātou talana, ia le tatanua, ia o nei whailawa si mawhatia fōi. Ia i wāhinga wo o ai, ia mai au tupulanga i nei o na pō, ia i mawhua mai lava, ia wa pongi saa a tole mawhau le awa malusi. Whaapea o ia ma le lalolangi a toa ai rei loa. Le alo temila nei, lau wa sola le mimita la fi mali malo vali. Ia o le awha sanga lo tula fono i whai. Alo, ia nasa wa fonga mai tātou ni usina pena fonga ma fonga nari te mai teo mari. Mari o lea la tātou tānoa nei la i tātou e peon nei tātou ni usia e amata mai lava na i samala ulu. E peon nei si tamaa na kwa umala sa tamaa, oi pera sa tamaa ni si lema uskaria. Ai ma liu si tamaa lea. Ai o la fionga samala ulu, ai o la fionga foi a se fionga foi lele o se e kuroe makua ma malu i pulenga matai a leo o pi whake ia vole o mene i tauna tupu atu i whafo pena foi ma talfata ia pia nei mi se mi whalau niu vai tele vai le minu vole le ia o le whionga le samala ulu ia pi o le whake ia foi ia ia ono le me tupu mai le whionga samala ulu ia a tu masalo ia anawa sa no le whionga le pulisidi o le komisina mai o komisalo ana wha pena o le pia ai ona masalo o mix fatasi vo ia male kamale o oli e wako i male sili e pena foi male mefet fere me o le aisa o le maruanga mai masalo ele ia wa ia ele na le pia nana me ina i turanga na ia mal kamanga o ai fala o fasai mo kamanga fatu kuina no le ika foi le ngatolo wita ai ke manga ai fa kingo lo wita Dala wa mai ma wose fo si te mana ia ai te ma fa siana fana ia to o no fana ma siona to no sala vou so i fu ale sa ki ama ko pulo o ke o fa pe la wa ma tole fa pe fu tanga to pe o le po le hasin me si o so sa fai wa le un fei kala o ia to ai ma ia oi e kusa po le hasa sa lang fai ele kai nga kau ai fu ni ma wa sorry pula fu sorry o mena matano po mai o ko mana tu no pena ese si na tau ai ni mai i nei sa mo na mali mo ai a tono i ai ko nga me fa ele ku yo le ma se tu lo ale upo ale o tau ai e a wa ko fa on 1 4 on 1 ase tu langa ese le unga male mata o tia o nei fo i tu ai nga yo inga ile nei lava o tu atu au lo me te wala le ta o fasio le mata pula mata mama kua i o ai popo hasi le tama au lo fai pe oina e lo ai esa e o luale a malo si o le maluanga o le longo a wa hisi wo su e me anga o longo i ai saka ai nga fa solo nga fa solo nga va lia si tu lo ia se le to pulanga kele o awali ngai o vai tau langa le fai le ambio male is kusai valia fe se tulo ge mane mo to tele ila to fai le tulo ia au le fala vela vea ia ia ona fa ma ia mai fo ia tato so si so va ona o viti ai le afi anga ona o ka mai ke o mai samala dua lu bo ko e kanga ka vale ngale la ko kanga ka samala se tu sili ona mata tia fo wa popu i fale se tu lo ai ma ia fai fa fole loko ngale pe o e ke fai lo makala ngosi si sa fai fala vela wa ngale pe ona o tata ngoi fo ia
ia te awai ai lo bai bai o matua i sawa ia o lele i uma tu fo ia kese sa risi au di ingas risi ali suli matau sanga ia o marisi ali ingas furu balu tau sanga I mea leo fasi o tangat ia au leo fa popo ko marisi au i le au gang ia to fa ia o le i tuku kwanga o luis furu anga jobs fa noa ia le anga I mea leo fasi o tangata ua pe ia o se mea fu Ia bewa ia o tulanga na ia o matua le vai o masa elise me mfente au mai ia lo maliu tangata ia lewa whanau noa ia nei whanau nei ainga me se hoto lua la tau uso fa mto whawhiri nei mātua fa sia uso ia a whapena fo I mai la tau ia lewa whaina fo ia lo mai maune se fua la tau le whanau watu e tala vau la tau ai le la mai mau la tau se fua mo la tau wola le la o na tanu malala me nga no fa malu sia to ya ka tu singa fo ia na tanu malala ia awala mani tong fai se o ia ia se no fo anga lili ia so fale e man to ia e pe no fai atu ia o meno sai mingi na tanu malala ia la e o sos na me no sos wa e le por sos e sos na fe mai ne sos sosi fe mai sos e a foi e man to ia no ia to telo tato le ave sai mingi ai e tong mafai fo ma ai nei pongta ala tene lo ele se vai vela que era uma ai maka wa ele se vai vela ia onor tu la foi va vai foi o le la tu ia il mo le se fa cost ma se fa foi le tu misa vai vela disis o le la como fai ata watu e malisi me fa mai la tu ma quale fiola ole mi ole tausanga ole aso tasi ke pe tausanga ole fiola ai ole ika ole pablo le ita mo to apena yo me fa la putai to la to fight ina la to kom fa o fight tanga ta o fight yo mo sinam ta o pe una lu tefu e ri tātou I tātou tala mai Samoa langa I ri tātou pa anga whatalo whātutua ne a vidi amu leo lui leo mafuta mai e malo lava I nai Australia malo le ngā lue siringi a vidi amu plus tu langa wo I ai le susu inga o le sunga I le li whai whi au ia pasta lui seve ma le tina ia malaya Ioane pe o le tata dia ma tu stile to tele I tusa o ma tato o le sona o wai atu fam sinonga o nei lawa lunga lo ma fo fam ta o puna o nei tu e fai le inquest o le ta wala I tala fo o na I tala mi sa mo na I le se vai ngai uno fa tala fo ai wo ta wo no le ofsiri o nei le na tu ai lo ma fam sinonga le ma fo angal maliu cause of death di pe ta I o le tolo atu la so ta si ai tau no la sulu ia o se mi o luma I tu ina tu le ma fai a ono tu wai fa apia tātou stories nei po o tala nei o na taua ono fa uma lili ai o le tala atu na lisi vai nga e fa uma I tātan doanga e o laku ka ko kala fo ai o tu tau e o ma fo fo foi ava o le me foi le I le fofuanga le li palemia le wa tu tipi ma I lalo le fo ingo o e le ni tono pusa apa me se o piso po tono pusa piso ia le ala o ta isfuru mo ke milange I telo fa la ver ma to du wa le uma to ali solo nga madiu bo va ai le fai ngo fi portable affordable pe o le thinga io o le mafu anga na le ona fai el malo le ngata ina affordable ai portable le winga tala fai ngo fi no fe aviai ia I taimi o fa la vilave ia fai ngo fi ia mo sa onga ia tele nei a inga o ringa fatia ia le pusa apa atua ia fai an fa tau le afa o le pusa apa le na fulu bo e leni o tau mo fai wow ma al tele o a inga wa sapuku mai wa sau luma sau tua o le lopo le mea le afai au se initiative ma na ia tele po se fuanga le tele ia le ua sele tele o afi anga manu o mai e foi ia le fa afetai ia ale di pa mi ai pisi nisi o lena la to amata me ai le fauina o tato pusa apa nei ma pusa pisu po nei le faingo fi le wa alo ia ai le ngata ile o mai fa malu si au ia di fai pule afi anga o ma ina ia tau sisia e so ani o mai la lu tau pala ma lo fa ala po le nga natulanga ia fai o e no ne la pusa ia wa como fi ia basa ia le wa fo le mai e algo e mo le tau si kia e mo le tau o le foi la su lo le ni le wa lo fa tau termini
au fai na o ai lunga kusa ma ka o pusa apa o me na tau pole ai wa fai atu nei me fo ele fala iki a o tau se fonga e alwa ko i lumba a e lo va na tusa la vale tau le o mai mele ia ma ka u lava me sai mo a pol me tau fai tatu e tu nei me o ka fai ka fio ni no o ka iro i pima fai fa sa mo e ta no fai ma le fai o tatu tu no ma ko fo a fai ele fai ia io o kala na o fai fai mai soli wa o ki al mali soli ai se mali wo le anga le ai me ai fai fo fai mai tinga ina fo si ina soli ma mai o ka se ma ngai on mali o ka se fe le ma ngai o me ai fiu matu fiu ai pisu po matu fiu ai pusa mo o ka le lo me la fai pa o me tau mari o le fai ka ko algo i le fai wa fai fa le mali o tama po tinai po se fo sto ainga ia wa tatu te le lo akula ko kala lai fai i ka ko wai pia wai te lo ai ko fai pia tala na ngalo manga me val vale alu ia ma po le arma ti vo tatu nei ia ma ai on of tu mai fala belave ke ia wa ke le pusa pa ke le pusa mo ai al makiva ia lisi vai aso lisi melele ke o ia pa mo ko tatu manu e tau pena fai pe tatu no e wila man tatu mai fa pe fa mama venga o wani to fai no tele mami ai lim fai pe re meu ye mari si ko so tu lava le tatu fa upo tu lava le tatu fa o la tu lava na e fa wa va so no matu nei la fa mai o so fua ya ala fa o le ba tu so fua o le sa onga wa tu e mai tu mo ri anga tai dua o le stala tungi la fonga ma le tungi na la fonga pita o lo o va ia ele official lo sili le vai o le nai loopholes i te tunu tu la fono le i le mafai ona continue i le mtau le o mafo ino withdraw ai se tu tanga i le official lo sili wa la tu le lo nga fatau di mai ia le mtau ia i tu vala wina la o te pau te lo ia o le la vala o te tas i le va vela mtau pu no winga e au tu sang fo ia au le nganga i o le fia o lo tu o pere tai le ngata i whawhia ngai ia o le malo ia e ta aloa i lunga tula funu ia o lo iei lava le apa whata i whai mea uma al mana iei o le whautuanga le wa mai Armstrong sini e wha mai e whanua noa le lo to ono le tali mai a le minista ia le fia ngai a Tioni Sio ia poti ala vea ia wha mai wa te taua o le whaatapu la ale matua ia mo le sila fia Armstrong o le vona iei tanto tula funu e lua sultasi a tausanga e a peitai. O nei au na po, mo te le vāwe ale soi fuanga. O mawhai e te mai titi fo inga le sifuru valu o sortino. O na aru whaatau mai langa oli whale o lua. O le mafuanga na, ia pe alu fo i whaala poptonga i lato o leo liko le AJ inuai. I leo toi mawhai au tau fiofi wa vāwe ale sau leo langa. O lea fo i wa, ta ofi whangu malo si lea na whaapea na afia ai mafau ni ai le ai leo vai atu le ai lava ese ia sources e mafu ai mea tau mea inu e mafu ai ona whaapea ia e o whaatasi ala male whala o whasa ina pe ona mata ua e whaapupu atu ai mana ia le whautuanga Armstrong ia il tātou pōkalami a ua levo na ia il tātou tu la fono duas fultasi anga i runga e whaatanga ina e le mawhai ona duas fulu ana i lando a whaapea ria au te mine wa ingoa ka me kiki sifu kau sanga ula ka me kiki fiku kau sanga ia i Samoa ni ia o whailonga na ua vāwe ale soifuanga ia au te iloa ia o le tātou pokalami na una ua vaia ua sili ma maole te mi whaatulanga ina ia o le nau ta inga o maa ua tangata ina ia maua pesta tātou mawhtanga ma e manino ia tele mta upo o le aso a tai au o le whaapea le matata noa tua tai au ia i se tasi whea mta upo e pentu tuloa ina le o whaamnia ina mta upo Reverend o papo soa nai o eti ia i luma o le whaamsinonga i le lamta upo ma Samoa Observer ia pe ona o mātaua fo le whaamsinonga le sola o fitu nai po le ale cost le ale te leo tupe tauna tungi le Observer ona o lo whaamau o defamation po tala wa whaaleanga ina te mari ango le tangata tai au la o le matata noa tuai ia mal tātou mta upule to i whalau i tele ia le vai ngale pe ona vai atu lai lango mai e tutuila
le tu I lalo pusa apa nei ta isfuru bua ia au na fa o ngai la tu ia au le o la uia na pitola au ni tu la le fiafi ma o fa lava tu I lo to ia o levo le fi fa lava e finga ta lava o to le atu pele ne te taua ia o na fa ambeina la o to fa funga ia mai a tau nei Marietta Heidi I la lio fa to fa so I fu atu tato so I fe loai le tai o inga pe amo se ola ma se malo se la o na fa tau va ia ai mi se o to so I fu mo so o to o le vai ia te mine la tu atu a mistanga ngoi fa uma ma po kalame ia o na po ia to po pe on fa mai to I non o la mai ia na ia le tala te fa po a te fa silia ia na ua salo tata po kalame na po a me ole mo le tu fa tai le vale mafuta mai la tu uma lava na mafuta mai lunga tata simple app na foi mo lunga tata website ia a misa lava lunga tata YouTube channel pe live atuai paftai foi na tata company business ro fa sala mine lunga tata wala le ia fai foi so company pusa business ia ke le lava no fa sala wai I se tau mo fi mo la se mena tu se mai ia ole fa talo fa tia mo va ia ele me fa ia ona misi fa talo fa hai mo va alo fa tele atu ia te mele ainga lo ma futa mai petone Wellington alo fa tele atu LOABAY mo o to mele ainga ia mo tanto pa anga o malava ole me fa on to malaulo wina atu ia ona le o me temi fa ta pla ata to poklame alo fa ngele tu fa nga malo longa nipo fa to fa so I fua alo fa ia na to lunga tata pese ona sa unia la se pole to mali fa ngalo na ngalo io ka place fa la so tai au fa se fua Come enjoy Sam's Positive Day promotion on September the 7th, 2019. All products that begin with any of the letters of the word positive, POSITIVE, will be sold at 10% discount, such as a pen, phone, oven, shirts, shoes, inks, TVs, and so much more. Don't miss out. There is only one vibe at Sam. Positive vibe. Sam is simply the best. Tú dices bellaca, me gusta la colombiana así, de berraca. Que le den paca, tenemos la paca y como un pelotero, boom, te la saca.